Nako ke a bosupa wa iso amogela dikgang tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone. Phirimane ya gompieno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Lefatshe la Botswana le tokafatsa bokgoni jwa go tlhatlhoba nama. Go tsosolosa mohama wa dikoporase go ka thusa go tlhabolola itsholelo. Matshwititshwiti a batho gareng ga bone Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a phaketse a tse ditirelo ya phitlho ya mogaka wa kgwele ya dinao 16 Matshidiso Poa. Patricia Chobonyane ke yorolang ka puo e diatla mothetsong ka mogela a bodi amogele mo pegong ya ntla mo tshwarela mo kamedi wa Botswana National Veterinary Laboratory Dr. Leruo Keokilwe a re ka thuso ya tumalano ya lekgotla la mafatshe a Europa le lekgotla la SADC lefatshe lene le tokafaditse bokgoni jwa lone jwa go tlhatlhoba nama le di tswa kgomong monogae. Dr. Keokilwe a re seo se tsile go fokotsa dikgang tsa go tlhatlhoba nama kwa mafatsheng a sele mme seo se tokafatse theko le thekiso ya nama kwa mebarekeng ya Europa. Solofelo Tombale wa bega. Nama ya kgomo ya Botswana e tswa go loe e tsewa ele ya boleng jo bo kwa godimo le fa go ntse jalo gore e kgone go tsena kwa mebarekeng ya mafatshe e feta ka ditlhatlhobo tse di tseneletseng go bona gore ga ena molemo wa dikgomo le sepe fela se se ka e kgothelang. Ka jalo lefatshe leno le ntse le sena bokgoni jwa go ka dira ditlhatlhobo tsa motlhale o go kanoka nama e yang kwa mmarakeng wa Europa. At NADI BNVL, we received two main pieces of equipment. The names are quite long, but those two pieces of equipment were the AAS. Ramogetse didirisiwa tsa botlhokwa di le pedi kwa NADI BNVL. Didirisiwa tseo ke AAS kgotsa Atomic Absorption Spectrophotometer e tlhatlhoba masalela a ditswammung. Se sengwe ke HPLC kgotsa High Performance Liquid Chromatography e tlhatlhoba masalela a mangwe jaaka aflatoxin. Machine. And this machine tests for other residues like aflatoxins. Go tlhalosiwa fa pele ga se lefatshe leno le ne le direla ditlhatlhobo ka thuso ya mafatshe a mangwe. We've been doing it. Re ntse re dira tiro e kwa United Kingdom mme go ne go le turo ka jalo re na ra bona go le botlhokwa go boela gae go tla go tsweledisa tiro e mono. Re lemogile fa seo se ka thusa go fokotsa ditshenyegelo le go tlhomamisa gore lefatshe leno le a itshetlela mo tirong ya mofuta o. Re na ra itemogela dikgwetlho fa re tshwanetse go ntsha didirisiwa mo lefelong le lengwe re di isa kwa go le lengwe mme seo se bake tiego le gore tiro ya rona e salele morago. Babereki ba BNVL gape ba ne ba fiwa dithuto ke ba EU. So the training went well, so far so good. Ithutintso e tsamaile sentle sengwe le sengwe se apere tshiamo ebile re gatetse pele re ne gape ra fenya ditshekatsheko tsa gore a re na le bokgoni jwa go dira ditekeletso di akaretsa tsa melemo e e bolang diji le mo go e mengwe. Re tsweletse ka go tokafatsa ditsamaiso le mekgwa e re e dirisang mo tirong ya rona gore re nne mo maemong a a tshwanetseng. The required standards. NADI e ne ya tlhalosa fa se e le kgatelopele e tla thusang go tsweledisa maitlamo a puso a go oketsa seelo sa mehamo wa nama mo itshololong ya lefatshe leno. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Tona wa tlhabololo kgwebo re Karabogare a re go tsosolosa mohama wa dikoporase ka go fetola dikakanyo mo go direng dikgwebo go tlhabolola mohama o monogae. O buile se kwa phuthegong ya dikoporase ya monongwaga e neng e tshwaretse mo Gaborone. Mojadi Mokibelo le Alton Kgatelela ba bega. Se gona le bokgoni jo bo nonofileng go goga itsholelo go akaretsa le go bereka mmogo go nna le tekatekano le tswelelo pele mo go thabololeng setšhaba. Phuthego e ya dikoporase e soletse go takamealo e tileng ebile e neela dikoporase sebaka sa go nna le letsogwana le la gago dingwana mo itsholelong ya lehatshe leno. And makoporase a mantle, this calls for harnessing the cooperative apex body, secondary and regional. Re le dikoporase re tshwanetse ra tshwaragane le go bereka mmogo go nna le siamelo e kwa godimo mo ditshwanong tse di mo mogameng wa kgwebo. It needs for us to dikoporase di lebana ke matshwenyego a tshwanetseng go tsibogelwa. To ensure that we find
a home, we find a resting place where we will say. Re tshwanetse ra tlhomamisa gore re tha motheo o tsepame go bona gore mogama wa dikoporasi o itshetetse ebile o dira sente go ba maruri re kopana le dikgwetho mme re tshwanetse re itebaganya le tsone go di henya. But to face your challenges is to confront your challenges and win the battle. Phetogo e dire ka nako e maleba mo go thatoseng dikoporasi tse di magorogo mašwa. Phetogo ya mothale o tota go bua boamaro ya go godisa koporasi ya me ka gore e ntshupeditse gore re tshwanetse gore re nne selo se le sengwe hela re thusane mmogo ebile re nne le pelo e telele mo koporasing tsa rona. Yona ka re kopanyana gore le kgwebo ene ya dikoporasi gore re yona le rona re kgona le gore re ithuta sengwe mo go bone gore ka mosolo rona re kgona le gore re gole. Phetogo e tla thusa dikoporasi go nna le tshiamelo e botoka go di akaretsa mo go tsa dithuso tsa madi gareng ga tse dingwe. Moja Timo Kibelo, Botswana Television, Gaborone. Tona wa banana bom metshameko le ngwao re itumiso ra kgare o kopile Mahama o ikemetseng ga mmogo le bagwebi go tshwaragana le puso go tlhabolola banana ba lefatshe leno. Tona o buile se kwa tshimolodisong ya moletlo wa bosupa wa Kabodietsele wa Botswana National Youth Council mono Gaborone. Go rata Moranyane wa bega. Tona Rakgare o tlhalositse fa Kabodietsele ya BNYC ya monongwaga e supega e godile fela thata fa e tshwantshangwa le tsa dingwaga tse di fetileng. Segolobogolo ka madi a tsone a okeditswe ebile di na le seriti. Le fa go ntse jalo, Tona Rakgare o kopile Mahama o ikemetseng ka nosi go tsenya letsogo go thusa puso mo maitekong a yone a go lemoga le go rotloetsa seabe sa banana mo go tlhabololeng lefatshe leno le batho ba lone. At this point, I wish to call upon members of the private sector to say, of course, yes, there has been an increase or there is an increase, but ke kopa gore Mahama o ikemetseng o tshwaragane le puso mo go rotloetseng le go tlhabololeng banana ba lefatshe leno. Seo se ka thusa thata mo go godiseng Kabodietsele le banana ba lefatshe le. Ka jalo, ke rotloetsa Mahama o ikemetseng ba ba teng le ba ba seong go thusa barulaganyi ka se ba ka se tlhokang. Everyone here who is from the private sector, not excluding those who are not in attendance, to open their doors for any assistance that the organizers may require from you. Dietsele tse ga di lemoge banana fela mme di ba bulela le dikgoro. These youth awards. Kabodietsele e ga se moletlo fela. Go botlhokwa thata gore re lemoge ebile re leboge tiro e dirwang ke banana. Young people do every day. And the overview in this awards is to recognize and celebrate them. Aikelelo a Kabodietsele e ke go lemoga le go rotloetsa banana ba lefatshe le. Re itemogetse gore Kabodietsele e golela pele. Ka jalo, ikwadiso e bonwa mo diofising tsa lephata la banana bong metshameko le ngwao lefatshe ka bophara le mo maranyaneng. Offices and both online and at hard copy. Ikwadiso ya ba baeletsang go tsaya karolo mo Kabodietseleng tsa monongwaga e tsweletse mme tla wela kgwedi eno e fela. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Mophato wa masole wa 81 of 2024 wa abetse sekolo se se botlana sa Phanda Matenga motšhini o ntsifatsang dipampiri kgotsa photocopy machine hoko le dikoko di lekgolo mogoko wa sekolo seo mme o latotse Tautona wa kgotse moa o meare o tshepa gore mpho e e tla thusa go tokafatsa maduo a sekolo seo a kwa fetseng go tsweng ka selekanyo sa 26% go tsweng kwa ngwaga wa 2022 go eng go wa 2023 kitso temane wa bega. Puso e tswa kgakala e gatella ebile rotloetsa Mahama o ikemetseng le batho ka bong go tshwaraganela thuto ya bana le yone go thusa go ntsha maduo a eletsegang mo dikolong. Sekolo se se itumeletse dimphotse ka di tlile go tlhofofatsa dithuto di tshwana thuo ya dikoko le gone go thusa go ntsifatsa dipampiri tse di dirisiwang mo dikolong di akaretsa tsa ditlhatlhobo. I am delighted to say the project we are receiving today will play a crucial role in acquisition of lifelong skills. Ke itumeletse dimphotse go menagane ka ditsile go re thusa thata mo sekolong go tlhabolola maduo a bana le go ba tlhatlhela dikitso tse di maleba tebang le thuo ya dikoko. But to the school in general, our syllabus has a whole lot of management practices
in as far as poultry production is concerned. By this donation, we have given love not only to the school, but also to Pandamatenga primary community. Ka dimphoze le supile lerato le kemonoke mo sekolong setšhaba ga mmogo le lephata la thuto ka tsotlhe tse di dirifileng di tsile go tlhabolola thuto ga mmogo le maduo a sekolo se. The poultry house will be used as a learning aid for agriculture purposes. Mophato wa masole wa intake of 81 of 2024 ga mmogo le bana le seabe ba bangwe ba itlamile go ema sekolo seno ke le mo nakong e tang barutabana le ska tshaba go re bitsa gore ga gona le boot camp re tle re nne le seabe mo go yone. Re ta emana nokeng gore tsotlhe tse e leng gore di a required re di dire so that machine wa rona o nne le lebaka le letelele. Mme ga rena go ema gore le council ya tšhono re ta nna re tswelela re make sure gore dipampiri na le tsone re ta nna re le ema nokeng go bona gore machine wa servicing. Setšhaba se rotlodia go tsaya maikarabelo a go thusa mo go tlhabololeng thuto le botshelo jwa moithuti ka kakaretso. Kitso Taemane, Botswana Television, Pandamatenga. o e tshwere dikgang tsa Botswana Television ra tswelela jaaka ipapatso ya ditlhopho tsa setšhaba tsa 2024 e tsweletse phathi e buisang ya Botswana Democratic e tlhotse supile diaparo tsa ipapatso tsa bomme ba ba itsholofetseng le bana kwa motseng wa Tlokweng fa bua kwa phuthegong eo mohumagadi wa Gatautona Mmene Masisi a re seo ke sesupo sa fa phathi eo e kgathalang ka teng ka bomme le bana boeteledipele jwa lekalana la bomme la BDP bone jarula semmuso diaparo tseo ka go farologana ga tsone di na le melaetsa e baganeng le bomme le masea a bone monitlo o gape wa fa baitsanape ba botsogo sebaka sa go amogana le bomme dithuto tsa botsogo jwa bomme le bana. Mogolwane wa lephata la ditswammung le kgotetso re James Molenga a re ba eletsa gore Batswana ba ka dirisa gase e sa kgotleleng tikologo se se kgotlile lephata le go tsa loeto go rutuntsha banana ba kgaolo ya gantsi go aga dikago tsa lefelo la biogas le se go mokwaisi go raganya ditsepego e latelang. Morago ga gore lefatshe la Botswana le fiwe dithuso tsa madi ke lekana la Global Environmental Facility ka tshwaragano le ba UNDP ka ngwaga 2017 puso e ne a rotloetsa balemi barui ba le 17 go ithuta ka tiriso ya gase e sa kgotleleng tikologo. Puso jaanong e tsene mo legatong la bobedi le ka lone go rutiwang banana go aga mafelo a biogas. Maikaelelo ke go ruta bana ba na di certificate ba di brigade sa buildings and construction gore
ba ka aga biogas project mo dikgaolong tsotlhe tsa Botswana. Mme ha re tsile mo motseng wa Gantsi ka gore Gantsi ke motse e leng gore e thopile gore ka rutuntsha banana mo go kgoneng gore ba ka aga yone biogas project. Maikelo e le gore yone technology e isiwe go batho. Mo Gantsi go na le di-sites di ka nna 9 tse e leng gore di tabo di agiwa e le tsone tsa biogas project. Ke tsone tse di tabo di dirisiwa ke bana go dira di-practical di-site tse ka palo di 9. Re Molenga o tswetse a tlhalosa puso e sena go felela fa ka maikelo e le gore mo isagong bontsi jwa Botswana bo ba dirisa gase eo. Lo ke gore governmenta a ka tolosa lonane kana programme mo phase 3 mo tatang go bidiwa phase 3. Mme tare a ka dira phase 2 go nne le ditshekatsheko go bona gore governmente o ka taka lenane o kana le lengwe a e le gore ga go kgonagale le gone go taba go ntse go sa kgonaga. Mme hela maitemogelo a rona a re simolola project go Southern le go Southeast ke gore bana ba ikemela ka dina ba sa lebelle thata mo governmente gore ke ena ka ba disang di project. Biogas e nkisa ko mindset change gore he go ha diphetogo di teng, diphetogo di a diragala, dikakanyo di a diragala. Ha lo re gas kana biogas e tla kana lo kwane le tla ka tsela e ntseng jana. Ke tsone diphetogo ke one mindset change. Kana gore bangwe ba kile ba nna go gongwe ba buisana ba dumalana ba bona go tshwanela gore go ne le dikgang tse dintseng jana. Kgaolo eno ya Gantsi e tla agelwa mafelo a biogas a hera bongwe ka tshologelo ya gore ba ba agetsweng ba itirele gase ba thuse ba mo tikologong ya bone. Le sego mokwaisi BTV News Gantsi. Mo kamela mapodisa Olifants Drift kwa kgaolong ya Kgatleng Superintendent Pontsho Kgotlafela o tlhomamisitse fa go bone ditopo tsa batho ba le bararo ba go belalwang ba nwetse mo nokeng ya Limpopo. Superintendent Kgotlafela a re morago ga go longwa tsebe ke rre mongwe yo direlang go bapa le noka eo a sena go bona diaparo di go kobetsa godimo ga metsi. Mapodisa na bolotsa letsholo go batla beng ba diaparo tseo. Tota dipelaelo ne di supa gore boraro go ne go na le bana ba bararo ba ba neng ba tsamaetse ntlheng ya noka ra tsamaya lo ra batla ile metsotso e le 10 le bone go ya kona go nya bo ya 12 mo motshegare e be go kgona go ntshiwa mmele wa motho wa rre wa lekawana mo metsing mme a setse a latlhegetswe ke botshelo yo ileng le ena ona a lemogwa ke bangwe ba ba mo itseng ba mo ka haelele kawana la dingwaga tse di 19 a tlholega go lehatsheng la Afrika Borwa. Ra bona mmele wa bobedi ka letsatsi la bobedi la kgwedi ka nako ya metsotso le roba bongwe go ya ko nakong ya boraro tshokologo ra kgona go bona mmele wa yo mongwe mme ile wa le kgarejana le la dingwaga tse di 19 ile Motswana yo lene ka go tlhoka lesego ne le mmenyana a le mo mmeleng. Batho ene ya tswelela ebe e tswela go itlhelle ka tsatsi la botlhano e bone la botlhano ke ha re bona mmele wa boraro wa lene e le motho wa mme bana wa dingwaga tse di 22 ka go rialo go go ra goreng go a supagala tota gore batho ba ne ba nwela mo metsing. Re bua le morahi wa rona ka borai jwa noka ya Limpopo gore ga go a tshwanela gore go kgabagangwe hela thata ebile ke batho ba sa itse go thuma ba sa dirise mekoro. Tsotsa nako ya bosupane re go tshwaretsegela di le kalo a re di bepe go lana teng ga kgaitsere ke ntebega tsebetlela o gonela tsa metshameko kgaitsere ka dumela kgaitsere ka dumela o teng ke hano re tswa go utlwa pego ile gore ga ya nna sentle ke potsa gore a wena wa itse go thuma hey
motho wa modimo ga se mo nka reng ke itse go thuma mo nka reng gongwe nka thuma ke le nosi ya ka o itse nna kana ke go letsa ga thoko ga letamo ga ke itse re wena ka gore ebile o tswa ko e leng gore gongwe metsi a teng a bore yana le dikwena a ke go mo e leng gore gongwe go tswa ko bonyenyaneng le rutwa borrai ba metsi kgotsa ka tsele ntseng jang nyana metsi a mo mading ke thuma ke tsa metsotso e ka nna metlhalo ka ga tlase ga metsi so ke dumela gore metsi a mo gonna re ne le tsa metshameko ke a go leboga kgaitsedi aka motsana sotlheng ka mogela ka dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight ke bidiwa Tebogang Sebetlela modulasetulo wa SUA Golf Club re Simon Raphethu a re serodumo sa kgaisano ya bone ya monongwaga ya Makgadikgadi Open Golf Tournament se godile ka jana bangwekile le batshameki ba motshameko o ba ba duelelwang ke gore professional golfers kgaisano e e simolotse mosong ono kwa toropong ya SUA metlawela ka moso Bethany Mando ka pego Morati wa tsa metshameko nte ke tse sebaka se ke go amogele ke be ke go dumedise ke bega jalo ke le mo lebaleng la SUA Golf Course ha ile gore go tshegeditswe kgaisano ya ngwaga le ngwaga ya Makgadikgadi Open Golf Tournament se ba se tlhalositse mo ngwaga ke gore kgaisano e bone kgolo e seng kana ka sepe mabaka ba dirang ke gore a ya krite jalo batshameki ba motshameko o ba ba duelelwang ke gore professional golfers mme maitlamo le maekelo ke gore ba tise batshameki ba fa gore ba ba kgone go ka rotloetsa ba ile gore ba tswa kwa tlase jalo ke buisana jalo le moeteledipele wa SUA Golf Club ke bua ka Simon Raphethu jalo a tlhalose ka botlalo gore mo ngwaga ba rulegantse ka tselentseng jang kgaisano e SUA is abuzz with golfers from across the country. We have 88 golfers. Among them we have about 10 professional golfers. And of course the sponsorship is we are blessed with an increase in sponsorship as well. Tota re batla gore sport sa golf se gole mo Botswana. Jaanong for the amateurs to be able to grow, they must be able to compete with the professionals. That is the objective. But ba bone gore a gote professional golf go toa eng go thokana leng gore le bone ba kgone go gola and in the process re go disa sport sa golf mo Botswana. Hela this tournament this time around is going to be different. O ka bona hala le the quality of the field it's bigger. Even the course we made sure the course it's at least to the level professional mode. So the quality of the play and the sponsors and the players it's high. So it's going to be very competitive and there is no therefore as a result. You'll never know. So it's anybody's game. ene ile ne re Simon Raphethu jalo a go tlhalosetsa jaaka ba rulaganyeditseng ka teng a kgaisano ya monongwaga gore ene e kgatisang mme la se ba se tlhalosa ke gore kgaisano e ya kareditswe jalo mo lenaneong la Botswana Golf Union gore ene yone e dirisiwang go kala seemo sa batshameki ba ba ka kgona go ka kgethiwa kgotsa ba thojwa jalo mo setlhopheng sa setšhaba ke bega ke le mo SUA ke bidiwa go te Bethany Mando Okamedi wa tlhabololo metshameko wa lekgotla la Botswana National Sport Commission Frederick Kibadiretse o go itlhe setlhopha sa Bothesa se se yang go phadisana kwa metshamekong ya Confederation of Universities and Colleges Sport Association Cooksa Games kwa Pretoria Africa Borwa go emela lefatshe leno ka botswa pelo le ka botho jo le itsweng ka jone Kibadiretse o buile seo go laelwa setlhopha seo mono ga borone maabane sego la me baeng ha rela setlhopha flaga Botswana ke ba diretse o ba go thile go dira ka bonata gore ba gape maemo a ntha ka ba nnile le sebaka sa go ikatisa ga mmogo le go bankanya diphoso go tswe dikgaisano tsa bohelo tsa kwa Malawi kwa ba heditse mo maemong a bobedi. To believe that we are going to this competition, as I already said, to go and compete, not just to participate. Ke dumela hala kgaisano e go phadisana ka masheta ka jalo ke le go eta go dira ka bonata gore le kgona go bua ka maduo a mante kwa Afrika Borwa. Reddy Peba, he is a top professional. I know I've worked with him before and we have all our trust in him as the head of delegation that everything will be in order. Moeteledipele wa setlhopha Justice Tipeba o solofeditse ha ba ya go phadisana ka masheta go phaphasetsa flaga la hatsheleno kwa godimo jaaka ba tao ba lwela go hetsa mo maemong a kgatisang. I have in the past provided effective leadership and will do the same leading the athletes, coaches and officials to the Cooksa 2024 Games. Ka dikitso tse ke na le tsone tsa bokatisi tsa go etella batshameki ke dumela ditantswela mosola jaaka ke thopile go etella
Setlhopha sa bothe sa pele ke le tshepisa ha re taemela lefatshe leno ka botswapelo. Blue, black and white from you, sir, and I promise that I will use my vast experience to provide a conducive environment for the optimal performance of Team Botswana. We understand the trust you have placed in us and want to assure you that we are fully committed to representing the country with the utmost dedication. Re tlhaloganya jalo gore re na le tshepo e ntsi mo go rona ka jalo re tla dira ka thata gore re phadisane ka masheta go boa ka dietsele. With the preparation we have done, we are ready to compete. Setlhopha seo sa bothesa se sa agilwe ka ditlhopha tsa volleyball, netball, mabelo, table tennis le kgwele ya dinao se emelela ka mathatso go emela lefatshe leno kwa kgaisano ya CUXA e simolola kgwedi eno e hera bobedi go tsena e 12 kwa Pretoria, Afrika Borwa. Segwalame baeng BTV Sport Gaborone. Matshwiti a batho mo go bone go le tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a phaketse a phuthaganetse kwa Moshopa go tsenelela tirelo ya phitlho ya mogaka wa kgwele ya dinao Molefi Sexton Matshidiso Koa yo tlhokafetseng beke fitileng. Bratshidi jaaka tlolesegile mo mererong ya kgwele ya dinao o kailwe fa nile le sabe se segolo mo kgolong ya kgwele ya dinao mono gae e le motshameki motsamaisi mokatisi ga mmogo le go nna re wa lelapa yo lorato. Phitlho ya mogaka yo e ne tseno gape ke tona wa lephata la banana bom metshameko lengwao Tumiso Rakgare ga mmogo le Kgosi Nyalala Pilane go tswa Afrika Borwa gareng ga ba bangwe Tamelo Montshusi ka pego. Ba lelapa la ga Rekoa ba kaile fa ene le Reo Lorato a nna ka lethabo e bile a rata moopelo. Ba buile ba ka ya fa The Godfather a ne a na le kelelelo e kwa godimo e bile a ba kopanya e le balapa. And his idea of spending time with us was going to doctor. Ntate on anna a re isa ka ditshupong tsa dintja e le jaaka a itumela le rona. And you know, he would just be having fun with us. Ga tsama khao o re kopantshitse ga re tlogela re le nosi khabo o re tlogetse re le mmogo re le setlhopha sa gagwe mone mo lehatsheng ke nanong a re lebeletseng a le go godimo kwa. Fa tswala gagwe tono le phata la banana bo metshameko lengwa o Tumiso Rakgare o tlhaltsa fa 16 Koa a diretse lefatshe leno ka botswapelo e bile a tshameketse setlhopha sa Maleta Motse pela ya go nna mongwe wa bathami ba setlhopha sa Mochudi Center Chiefs ka ngwaga wa 1970 sa nile motshwara dino wa sone. Bratshidi o na tshamekela setlhopha sa setšhaba sa Botswana 11 o na tswelela ka go thama setlhopha sa União Flamengo dos Portos ka ngwaga wa 1985 mme a phadisanya mo Super League le go fenya kgaisano ya Coca-Cola ka ngwaga wa 2009 morago go kopana le Sagabane Santos go nna União Flamengo Santos. Bratshidi o na ba gape inaakanya le kgodisa kgwele ya dinao go tswa kwa moding. Puso ene ya molemoga ka tlotla yone ya Presidential Order of Meritorial Service. Ba Botswana National Sport Commission ba ne ba lemoga Bratshidi ka go mo akaretsa mo Hall of Fame ya rona e tshotseng bao ba diretseng metshameko mo lehatsheng la Botswana ka bokgabane botswerere le bonokopila. Bratshidi ne le mongwe wa bona. Bratshidi o diretse kgwele ya dinao ya lehatshe la Botswana jaaka se go buile batsadi thata a dira ka boammaaruri jo bo go godimo thata mme ebile gape le matsetsele kwa le go godimo. Gona ne re itse bolo mo ileng gore batho ne re tshameka ka bona mo ileng gore na ba ipotsa gore a batho ba tswang lehatsheng le jaanong ka ebile ne re na le ba South Africa bana ba re tshamekela re na le Makgowa bana ba tswa ko Boenyela ba re tshamekela re na le ba ko Zimbabwe bana ba re tshamekela re be re tsenya le ba e leng gore ga ba itse go bua ebile ga ba utlwe dilo tse ke tse di supang gore boleng ba monna o mo mererong ya kgwele ya dinao ne le bo bontsinyang. But I must also say thank you to the Koa family. I must say thank you to Zoleka. And I must say thank you to the kids. And I must say thank you to the brothers. Ke lebogela ba lelapa la Sexton Koa gore ebe ba ne ba mogolola go nna boineelo mo kgweleng ya dinao go irela lefatshe.
fraternity of soccer in Muchuri, the spectrum of soccer as it pertains to going abroad to obtain the skills to come back and donate those skills back into the community of soccer. O lefile 16 koa o tlogela mohumagadi wa gagwe bana ba le 4 le bana ba bana ba le 5 ga mmogo le batsalwa le ene ba le 3. Tlamelo Montshisi, PTV Sport, Moshopa. Amwa wa gagwe o robale ka kagiso o tsere tshoke ya ka dikgang tsa rona tsa metshameko di tsile kwa bokhutlong me nna le wena tla bo re kopana gape kgante jana ke di go fa jalo ka teme ya sekgoa fela ka seno se baka tla ke bisetse ka go go lebile sa moka go go gakolla tsenne di go ga kwa pele kgaitsedi ka tla ke go le kgaitsedi ka me ntlhangwe botlhoko go pele re garela dikgantse ke go tsa ditso tsa lehatshe la Botswana ke ntse ke reditse mo pegong ya go ya bohelo ile gore lo tlhatlhologa ka ditso tsa tse ileng gore bontsi ba se baka ga go motlhogo go bona go dileng motlho go bona go di leng teng ebile ga o reditse ba bui ba ntse ba bua ba supa ya le gore go tswa ko modimo ba ne ba dira jang go nke gone mo Setswana se se reng kana le gong le sha la gelwa mo go le legologolo go twa jalo gone gore re ka ithuta mo go bone bo mme seo se ka diragala jaaka bua kgaitsedi ka ha ile gore re betsi ditso tsa rona go gongwe ebile re di dirile le dikgang tsa motsikinyego ditshwantsho tsa motsikinyego re bua ka di-documentary tsa borre ba tshwana le bone bo 16 koa go ntse jalo re tla tswelela re ntse re dumela gore ba tshwanetse gore ba ba reditse ba dire sa gona jalo wetso a re pele di khutlisa re kgakoletse neng di itlhomile kwa setlhoeng lefatshe la Botswana le tokafatsa bokgoni jwa go tlhatlhoba nama go tsosolosa mahama wa dikoporasi go ka thusa go tlhabolola itsholelo matshwititshwiti a batho gareng ga bone Dr. Mokgweetsi Masisi a phaketsa tse ditirelo ya phitlho ya mogaka wa kgwele ya dinao 16 Matshidiso koa o itshone re go tshwaretse di le kalogela tsa nako ya bosupa ba tepolo api ba latela ka seemo sa bosa Betsu madume amagala se mosola pedisedwa ke Samuel Ramoton sonto sola pisana kwa gompeno supa go apogile mo Botswana le mafelo ka bontsi a mo borwa jwa Afrika mogola ka moso go tatswela go apogile mafelong ka bontsi a lefatshe leno go nteng ga mafelo mangwe a kgaolo ya kgala ga dikong le gore gone go ta bonala dibata tsa maru re se gape le kgonagala ya diphefo ka moso mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mo mosong go taetswa go le tse di thata go kgala ga di borwa jwa kgaolo ya gantsi borwa go tlhaba kgatleng le bokone bothaba ka sa lefela ko Francetown Gaborone jwaneng le ko Nojane mme ko tsa bo Milpitz le Boxpitz gona re tsoga tsa bone ko tase ga lefela mafelo ka bontsi a dikgaolo tsa gantsi le gare gone go taekta tsa go le tsididi ka sa bobedi go eng go go borataro mme ko tshobeleng gabe gone go taekta go le mololo wa se sa bobedi go eng go go lesome mo tshukolo go taekta go le mololo ko kgalagadi ka sa masomabedi le bedi go eng go go masomabedi le botlhano mme mafelo mo ka bontsi a lefatshe le one go taekta le bothitho ba masomabedi le borataro go eng go go masome a mararo mme fa re bela tropo dingwe mo borwa jwa Afrika re tse kgona go la pula ko Cape Town mme marata a thiba ka bonthameng ko Appington Port Elizabeth le Maseru ha ko Johannesburg le Manzini gone go tapoga marata a thiba ka bonthameng ko Antananarivo le Beira mme go tapoga ko Harare Lusaka le Windhoek marata a thiba ka bonthameng ko Kinshasa Luanda le Dar es Salaam mme ko Blantyre gone go tapoga betso go taektswa go lesara methata ka tsatsi la mosupologo le tsatsi la bobedi mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno go ja mafelo a mo borwa le bothaba tsatsi jwa lefatshe leno ka ntate ya phefo e tabo e foka e tswa mo borwa ka jalo setšhaba se retediwa go ipabalela ne ke le tshwaretse go le ka lebetse go sa tepelo ya PN Boroko o itshotla ke go lebogele go botsweletse ona le rona mo Botswana Tonight ra tswelela morago gore kgotla ya ditsheko mono ga borone re etse kgang e mo go yone moruti wa kereke ya Divine Anointing Church International go itse kgosi mojadigo a belaelwang a dirisitse bana ba ba kwa tlase ga dingwaga botlhaswa mo go tsa tlhokomelo dikobo bangwe mo setšhabeng ba simolotse go etsaetsega ka tshireletsego ya bana mo mafelong a tshwana